baeti ke tlo le thusa a qetile la utlwa ntate baeti ba kae ke tlo le thusa ko wena le wena ntate wa ka le wena ha ke re ke etswa ke la sama ke tlo le thusa la nkutlwa matsatsi lena ke tlo lokisa kereke ya ka utlwa a di nong kwatela baeti a le tlo nkwatela ke a le tlo nkwatela ke mamelang he mpha tšhelete thank you bless you thank you Pula modimo bless vandag ke kopa re bue and then a re qetile ba ne ba kena kereke ya Roma ba khutlele Roma and then bana ba kena kereke ya Fura ba khutlele kerekeng tsa bona yana ke bapala otwa vandag is either re arohana kaofela le khutlela kerekeng tsa lona khutlela Roma khutlela Faith Mission khutlela church ene ke bua pela ntate modimo ke bua pela moya o halalelang pela modimo wa Bible ke go bontshora le Bible na ke ikane ke nka letsoho pela moya o halalelang pela ntate modimo ke bea letsoho la ka ke ikana pela ntate modimo re fanda gona le batho ba tlo tsamaya ke sale ka maphutheo a tlo mamelang nna as a prophet ya maphelo a bona le leader ya bona ba bang ke a leloko la fanda ena ke papala ke kopa ke phete a gore ke khumame mphele prayer cloth e ke khumama modimo yona ke rapela to bontsha batho bana gore a ke bapala ke kana pela ntate modimo re vandag ke karwane ya maroma le mafura di fedile go ba ke ikane odima yona ena modimo wa ka tsatsing leng re a arohana le batho ba bang ka ra kerekeng ka lebitso la Jesu ke le kopile ka magelo le tla kerekeng yana because modimo a le thusa ka sehloho tatepe bane modimo thusa batho ba kerekena ka sehloho ke le kopile ka makgetlo a mangata ka re guys a re pakeng boholo ba ntate modimo le hlola ya ko nka difounu tsa lona ke le radio just to testify ya le hlola maybe e le hlola because le tshaba gore di-voice tsa lona di utlwagale gore le kena kereke yaka jwale ke a le lokolla tsatsi lena yang dikerekeng tse ding and I'm not lying I am not lying and that is why ke entse gore ke be live on Facebook because ke batla le bontsha gore a ke tshabe I am not afraid a ke tshabe motho wa Facebook a ke tshabe gore ba tlo criticize ba re a ke kgathalele I want Facebook I don't care but today le tlo tsamaya ba bang ka ra kerekena le eng dikerekeng tsa baruti bao e reng ha ba le laela be le ba mamela ke le kopa ka nako kereke e tshwanetse qale ka 10 o'clock re ne re kena ka 11 o'clock ne le fihla ka bo 12:01 ke le kopa le se le kopua ke nna as a leader ya lona le today a le so yetse e fihla ka bo 12 re kena ka 10 le fihla late le fihla motsiara a le mamele ke le kopile ke tlile ka di-uniform ka ra re apereng uniform di apariwa ke batho ba itseng the rest ba ya apara a neng di mamele ke le kopile ka bopaki ka re guys a re batho bohle ba thusaetseng pakang boholo ba ntate modimo ke ya radiong e be ka re ke leshano e fumane ke bua ditori ka re ke ifomela ditori le le teng ha hona ntho eo le mmamelang ho yona ene ke kopa le blenda nnete bazalwane today I'm done ke lona I'm done I'm not lying andlali I don't mind to start from zero this church. I don't want to iqala fatshe.
I came to phase 6 ke sna I can't come phuthele one wa moruta ne tlo qala kerekeng. I came alone ke tle phase 6 ke tsama ke le one le ntate Moqephe neng a hlokane ra fihla ra etsa di open air. I can't qala kereke ka maphuthe wa mang kapa mang. And le no, I don't mind to start from zero. I ke tlo leader kereke sa mameleng. I ke tlo leader kereke sa ikokobeletseng leader ya yona. I'm not lying. Kuba looks at Twitter. Sound out you dimahol. Mpale Bible. Where's my Bible? John chapter 14. Mpale. And then I'll qetile emule mga tsamaya hae. Are qetile emule mga tsamaya a lo batla kereke bile ho santse o le eli. Le kana la di kerekeng tse ding somewhere. Ba iti ke tla le serve. I'm not going to lead kereke sa mameli. Never. Limpontshitse ka mahlotla mangata gore a ke leader ya lona. Ke kena radio batho ba pakang ba buang radio le bao ba mmamelang ha ke ba ka manjalo ka di Wednesday ke batho ba seng ba tsa keneng kerekena. Batho ba sa keneng kerekena ba mfollow le radio ba mamela di teachings tsa ka ba mamela tsa mo mamelang gore batho ba hlola ba reng kana ore ke ba thusa jwang e se maphutha wa aka maphutha wa ka mameli radio nga mfollow Facebook o nyaka ke na maphutha wa aka a le mfollow hantle ntle le wela kae. And I get happy, guys. And I get happy. Le motho la one. I come to know one in Moika. I one. I want to motho ke mothile. And that is why ke tsa banki se live. That is why ke tsa banki se live. I'm live on a Facebook. I get to leader kereke sa mameleng. I will never do that. I'm not a leader. Then I'm not a leader. I'm not sure if video a khale ka pakentsha. E ka mpho. Where's mpho? Ko rometse video. Ke a khale ka pakentsha. Ke ntsha. Hona le moruti Mokwena. Apostle Mokwena. O le Sotho. Apostle Mokwena ke shebile video ya. O le Sotho ke le ba ka romela mpho. Tsamose ba kereke ya Mokwena ba tene uniform ka ofela. And all of them ba ile le Sotho. Tsamose ba ntwe e ka ra le Sotho ne shebile video ya teng. Tsamoseba if nna ke le bitsetsa di night praying a little ke le bitsetsa di sebeletso last time o nona le sebeletso mona ene le Satertang ene le immemanto ya worship team ha le atla and then ka wa ba le chillers ene le batla maphuthe wa tlotse bana ha batla. There is nothing else. There is nothing else mamelang ho yona. Nothing else mamelang ho yona. Patali kula le atla di tlisa di family tsa lona le atla di kula le tla mona ha le batla di promotion le atla ha le na le mathata le le tswa ke di thokole se le tla mona because le a tsaba ke tlo le choose. I'm done. Yang kwatela ngona le chance ya ra ka tsona jwa ya fila ngoro angry ha gone mamela you can go. You are the only person. You call this one like in the radio. Can you testify? Mboy can testify. Baba ka fela ke le dutse ka di phone tsa lona. I will see. I help you. Unokula ngwana o sa gone paper. I prayed for you balo ba batla o bolaya ngwana o ka mpe. Go rapeletse le today o so fane ka testimony. Baba ngata nka le emisa ka fela ke le emisa mona. Ke tlo le bua hore ke le etseditse. Modimo wa ka o le etseditse. Le today le dutse fela le fila hore le ka se fane ka di testimony. Ka mantswa man lona le bana ba kerekang le sa batlong o tse jore le kereka ho nna ambang. Sama. I'm done. And I keep bua mo yo I'm done. I don't care what kala kerekena from zero next week. What kala ka batho ba tla ba le 10. I don't care. And we kim na ke tshabin. A ke tshabin. Ana motho ke motshabang. The only person ke motshabang ke ntate Modimo ana motho ke motshabang. The only person ke motshabang the only person ke motshabang ke ntate. I respect batho ka fela mara e sa tlong yetsa ke o telloa. I'm a leader ka rakerekena. Ke le rapeletse guys every Sunday. Ke tlweletse dintho tsaka. A ke na life ntle le yaka ntle le lona. I don't have life. I can't kai kapakai. How na mo kianga? Ka the weekend. I give the whole day. I can give the offer every Sunday, every Wednesday. You got rakereken serving you.
ke le server ka pelo ka kaofela yo di sharp man. John chapter 10 verse 27 boikwala. John chapter 10 verse 27. Dinku tsa ka di utlwa lentswe la ka. Ke Jesu re dinku tsa di utlwa dinku tsa hae di utlwa lentswe la hae. Ba eti ke tlo le thusa kereke na e qeta ho tswa. Ha batho bana ba qeta ho tsamaya ba ya dikerekeng tsa bona. Ke tlo le thusa ka pelo ka kaofela. Ke le bitsitse hore ke tlo le thusa. I'm going to help you. Tepe bane o bona go rata jwa o ka mogeti o bona mogeti mageta tengwana le la bona ke le rata jwa tsamayang le dikerekeng tsa lona. Tsamang guys e mo le mo ya kerekeng ya hae and I get compromise mape bane ke ame mo bitse e mo le mo bitsa mosadi wa ka ke ana e mo le mo bitsa batho ba lona le tsamaye tate matsotso go rapeletse you came ka fika go rapella wa hlatsa ba o jisitse le today o soka o fana ka testimony next tsamayang ha monata ke a le kwatela ene ke ka le kwatela batho ba ngata ba tswile ka rakerekena la iwana ona ke mo kwatetseng all of them ona le iwana ke mo kwatetseng dulang fatshe le tlo tsamaya ke tlo le lokola dinku tsaka. I prayed for you since you testify ke rapella o so a le kae A le London a sa tsebo tsamaya since you qetela testify mohlane re o testifies go rapelletsa o so a sa tsebo tsamaya a le London ke mo rapella ka WhatsApp call ke mo emisa hodima letswai ke ha tsamaya 3 days a sa tsebo tsamaya a le London o rapelletsa every time mma wa o loya go rapelletsa magwa o fa dikoloi ba o ahela matlo le hlola fela tshwantse ke ne ke le qeka ke le Facebook ke le phone tshwantse ke ne ke le kope re le phone re ntate moshishane re kopa le fane ka testimony wa tshwantse re le kope. I prayed for you modimo o thusa wa thola dikoloi wa thola ntlo magwa o fa dikoloi mahala. Menes I prayed for you baloi ba bapalla ho wena ka o profita le today o so fone ka testimony ka o rapelletse baloi ba o loile ka o rapella wa thola position wa thola ntlo le today o so bika yona radio. I prayed for you o bile ka na radio ha bua ka no bile ka na kereke. I prayed for you wa fana ka testimony ka rakereke ho thata fana ka di testimony di radio. I prayed for you wa ba fana ka bopaki ka rakereke but not radio. Ha ke fitla radio ke fetwa motho le shano nna e se ka re ke createla di story nga di a qoka ke le rapela mehlena ka le lokola bala. Verse 27. Dinku tsa ka di utlwa lentswe la ka. Dinku tsa ka di utlwa lentswe la ka. Bala. Ke a di tseba. Mme di a ntatela. Ene di a ntatela, that is the end. Tshwantse di ntatela. Dinku tsa ka tshwantse di ntatela. Dinku tsa ka tshwantse di ntatela. And the tepe bana. Mphe di no buku tse ke tseneng rekele tsona. Today gets a database in chat put like a Today gets a database in chat. Today gets a database in chat. Fatsinena. Kereke kwata o e sentse tswile. Kereke tswile. Kereke kwata o batho ba batlang ba maphuto ka batlang o disa mona and then e mong le motho mamela e mong le motho sala morao e mong le motho ke reng yetsa re tshwantse yetsa la ka kereke am dane le kana la tsama ba bang le matikilane gate ke yang dikerekeng tse betere yang ba ruting ba betere ba teng I'm doing so much ke sacrifice bophelo ba ka I don't do anything ke hana ke kule I was frustrated last year ke la every day Facebook ke la on social media ke go through dintho tse ngata but ke le faila ke ne every Sunday ne ke le bana ka pain yaka because ke tseba re link emetse I went through a lot
I went through a lot. Some of you are let's say ke go through it. Ha una motho a kgathalang ke stopile life ya ka le ha ke le frustrated, but every Sunday ke tshwantse ke miss everything because ke a tseba hore ke tshwantse ke tlo le serve. But I look at it disappointed so much. Halona go tla fela le tlo nka honna. Every Sunday le atla le tlo receive a mehlolo, le tlo receive a diphodiso, le tlo receive a but ke nene mo nna as a leader ha ke batla dintho di etsang. Ke nene di tshwantse, ke nene di etsahalang. Le news so much. Several times ke le just ha ke di holding. Ke nene mo nkileng ka ya holding. Is there any time mo nkileng ka ya holding? No. No. Is there any time mo nkileng ka ya leaving? No. Is there any time mo nkileng ka ba 10 Sunday? No. Ka ba siko Sunday? No. No. Every Sunday I'm here. Every Wednesday I'm here. Every day I'm here. Ah, ke sharp. Ke qetile. Laba ka ba 10. And a little bua next. Ke re ke tswile. Ba etile kana la sala. Ke re ke tswile. Ba ba le kana la di kerekeng tse ding I'm down.